Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski povukao je radikalan potez i naložio svom timu hitne pripreme za direktan susret sa Vladimirom Putinom u Ženevi. Ekskluzivno saznaje portal Axios. Ovaj diplomatski manevar dolazi nakon brutalnog 6-časovnog maratona u Ženevi, gdje su ruska, američka i ukrajinska delegacija lomile koplja u atmosferi na ivici incidenta. U luksuznim ženevskim rezidencijama odigrao se haos od ruskih i američkih tajnih sastanaka do direktnog sučeljavanja Kijeva i Moskve pod budnim okom Trumpovih emisera. Ukrajinski lider je šokirao javnost da bi društvo prihvatilo prekid vatre, ali je postavio crvenu liniju: nema povlačenja vojske iz Donbasa. Dok se Ženeva sprema za potencijalni samit veka između Putina i Zelenskog, ruska strana još uvijek drži prst na obaraču, ne potvrđuje termin sastanka. Pregovori se nastavljaju u senci ogromnog pritiska Donalda Trumpa, čiji ti Kušner i Vitkov pokušavaju da iznudi brzo rješenje sukoba pre nego što front potpuno kolabira.